Wadidaw, wadidaw. Wow, 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 wow. Ada apa tuh teman-teman? Wow, ada mobil truk pengangkut binatang. Ada mobil busnya juga tuh teman-teman. Wow, warna merah tuh teman-teman. Ini apa? Wow, mobil eskavator itu teman-teman. Wow, ini dia mobilnya besar sekali teman-teman. Oke, kita cari lagi dan melihat pemandangan sawah sini habis digarap nih teman-teman. Wow, indah sekali nih teman-teman pemandangannya dan luas sekali nih teman-teman tempatnya. Oke, kita cari lagi. Kita hari ini dapat apa lagi nih teman-teman? Ayo kita lihat. Wow, 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 wow. Itu apa tuh? Wadidaw. Wow, banyak popit helikopter. Wow, ada pesawat warna pink, ada pesawatnya warna hijau. Oke, ada popitnya juga tuh. Wow, popit dinosaurus ternyata teman-teman. Oke, kita selamatkan saja. Oke teman-teman, kita cari lagi nih teman-teman. Ayo kita telusuri dikit demi sedikit. Kita lihat ke bawah, ada apa nih teman-teman kira-kira. Wow, 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 wow. Wow, ada apa nih? Wow, wow, wow. Ada ondel-ondel polisi muka merah nih teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita dapat ondel-ondel mantul teman-teman. Kita cari lagi nih. Kira-kira kita dapat apa lagi nih teman-teman? Ayo kita cari lagi. Oke, kita selusuri lewat bawah nih teman-teman. Wow, 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 wow. Polisi nih teman-teman, ondel-ondel polisi muka putih teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi nih teman-teman. Kira-kira kita dapat apa lagi di sini nih teman-teman? Ayo kita lihat. Wow, itu apa teman-teman? Wow, ada mobil polisi itu teman-teman. Wow, keren sekali mobilnya teman. Wow, mobil truknya juga ada tuh teman-teman. Wow, mobil begonya gede sekali teman-teman. Wow, mobil truknya juga mantul. Oke, kita selamatkan dan kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di sini ada apa nih teman-teman? Wow, wow, wow. Itu apa teman-teman? Bergerak-gerak teman-teman. Wow, banyak sekali nih anak bebeknya nih teman-teman. Wow, mantul anak bebeknya teman-teman. Oke, kita selamatkan saja teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.